Boško i Admira nisu bili nikakvi sarajevski Romeo i Julija, kako ih određeni centri, organizacije, mediji te pojedinci žele predstaviti ovdašnjoj javnosti. Sam naziv sarajevski Romeo i Julija vrhunac je nemorala i licemjerstva koji je u funkciji relativiziranja povijesnih činjenica u korist agresora, a na štetu žrtve. Naime, roditelji Romea i roditelji Julije bili su u zavadi i spriječavali su svoju djecu da se vole. S druge strane, Bošnjaci i Srbi nisu bili u zavadi, nego su Srbi napali Bošnjake i nanijetili da ih ne bude na ovim prostorima. Niko ni Bošku ni Admiri nije branio da se vole. Mogli su živjeti među Bošnjacima, kao što su živjeli i žive mnogi supružnici iz različitih etnonacionalnih zajednica. Pa zašto onda baš za njih naziv sarajevski Romeo i Julija kada su bili slobodni? Sve počinje sa riječima i narativom. Genocid počinje na riječima. Srbi su o Bošnjacima govorili kao o narodu koji ne zaslužuje da živi, kao izmišljenoj naciji, kako bi na taj način lakše opravdali genocid. Isti je slučaj sa Boškom i Admirom. Dati im lijepo, romantično ime, te na taj način stvoriti mit i prikriti istinu, a istovremeno izjednačiti žrtvu i agresora, jer kao Bošnjaci i Srbi su krivi što su Boško i Admira ubijeni. Dakle, nisu krivi samo Srbi, nego su krivi i Bošnjaci. Kroz mit o Bošku i Admiri nastoji se relativizirati istina o agresiji, na isti način na koji je to urađeno onim famoznim pitanjem ko je počeo rat. A istina je da je ovaj par odlučio ne dijeliti sudbinu s ostalim napadnutim građanima i, uvjereni da će im biti bolje tamo odakle se Bošnjaci granatiraju, krenuli bježati na teritoriju pod srpskom kontrolom. I upravo na tom putu, bježeći prema agresoru, bježeći tamo odakle se ubijaju i granatiraju Bošnjaci, Sarajlije, njihova djeca, bivaju ubijeni. Postoji još nekoliko teorija i pretpostavki o Bošku i Admiri. Koju god da prihvatimo, istina je opet jedna i ista. Boško i Admira nisu nikakvi sarajevski Romeo i Julija. Nije moralno pokušati pobjeći iz grada pod opsadom u skute onih koji grad drže pod opsadom. U jednoj verziji priče, brat Boška Brkića je uspio na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu zaraditi ogroman novac i njegov plan je bio da novac odnese na Grbavicu. Boškov brat je, kako se priča, bio jako dobar prijatelj Ismeta Bajramovića Čele prije agresije, te je samo zbog tog nekadašnjeg prijateljstva na neki način čuvao Boška u opkoljenom Sarajevu. Pričaju branioci Sarajeva da je Bošku bio zadatak da sa sobom, kada bude prelazio na Grbavicu, ponese i ostatak novca. Taj dan kada je krenuo na Grbavicu, s njim je krenula i Admira, njegova djevojka. Druga verzija priče je da je Ismet Bajramović Čelo pazio Boška Brkića u Sarajevu i garantovao mu prolazak do Grbavice, gdje je Boško krenuo sa 100.000 njemačkih maraka. Kako su Boška i Admiru pogodili meci sa Grbavice, neko je i ukrao novac iz torbi. Prema ovoj verziji, Boško je iskoristio Čelinu zaštitu da ne bude pripadnik armije, da ne ide u odbranu grada kao i mnogi njegovi prijatelji, već je Boško počeo da se bavi švercom i poslovima sa naftom po Sarajevu, te je ušao u veze sa UN-ovim vojnicima s kojima je to i radio. Do pokušaja prelaska na Grbavicu 1993. prema određenim akterima, Boško je imao oko 100.000 njemačkih maraka, što svojih zarađenih, što bratovih, te se počeo isticati po gradu trošeći novac, a ne učestvujući u odbrani grada. Takav način života i ponašanja mnogima je zasmetao. Nakon što ga je Čelo, kako kažu, opomenuo u par navrata zbog toga, Boško je shvatio da je previše upadan i da treba da ide. Boško i Admira su krenuli skupa na Grbavicu. Boškov brat je znao da su krenuli prema Grbavici koja je bila pod okupacijom četnika. Znao je njegov brat i da on ima veliku količinu novca sa sobom, kao što su znali i ostali iz Grbavice. Čak se priča da je i sam Čelo garantovao njihov prolazak. Međutim,
Ono što Ćelo nije mogao garantovati je to da je na Grbavici bilo nekoliko punktova s kojima Boškov brat nije imao dodira i posla, a koji su navodno također znali za veliku sumu novca koju Boško sa sobom nosi. Neko je pucao na Boška i Admiru koji su trčali prema Grbavici. Svojim tijelima bili su okrenuti prema Grbavici, prema četničkim položajima, i kada su pogođeni tijela su im pala glavama u pravcu Grbavice. Prostrijelne rane bile su na prednjim dijelovima tijela. Srpska strana je uspjela od cijele priče napraviti misteriju od njihovog ubistva, ali su pokušali nametnuti priču da su ubijeni s leđa sa strane koju je kontrolisala Armija Republike Bosne i Hercegovine. Danas se na internetu pojavljuje pretežno jedna slika, a to je fotografija njihovih tijela koja je napravljena dan kasnije. Međutim, napravljena je i fotografija neposredno nakon njihove smrti. Te fotografije više nema. Na toj fotografiji, kraj njihovih tijela gdje su ubijeni, postoje torbe u kojima je bio taj novac, dok na slikama koje su na internetu, a koje mi svakodnevno viđamo, koje su napravljene dan kasnije, tih torbi više nema. Ono o čemu se također malo govori jeste i to da su njihova tijela izvučena na Grbavicu i da su tamo, na agresorskoj, četničkoj strani, ukopani. Nema sumnje da su četnici pucali na Boška i Admiru. Vrlo je moguće da je motiv bio novac. Šta je od svega tačno, nije više ni važno. Važno je samo to da Boško i Admira nisu nikakvi Romeo i Julija, da ih nisu ubili Bošnjaci i pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.